Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Nyamasheke aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti hafashwe batanu bahinduye urugo aho gusengera binyuranyije n'amategeko. Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'akarere ka Nyamasheke kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Mutarama 2025 beretse itangazamakuru abantu batanu bafashwe basenga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bafashwe basengera mu rugo rw'umwe muri bo bari barahinduye urusengero ku cyumweru tariki ya 19 Mutarama rwari ruteraniyemo abagera kuri 20. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Assistant Commissioner of Police ACP Boniface Rutikanga yavuze ko gusenga n'imyemerere bigomba kugendana n'amabwiriza bigenga yashyizweho. Yagize ati hashyizweho gahunda y'igihugu itanga umurongo w'uburyo imyemerere gusenga naho guteranira bikorerwa hubahirizwa amabwiriza. Twabanje gufata umwanya wo kwigisha bamwe bakabifata nko guta igihe ntibemere cyangwa ngo bubahirize ibyo basabwa. Niyo mpamvu aba bafashwe mu karere ka Nyamasheke kandi ibi bikorwa bizakomeza no mu tundi turere. ACP Rutikanga yaburiye abantu bagifite imitekerereze yo kumva ko bazajya babyuka berekeza munsi y'igiti n'ahandi hatemewe bakahagira aho guteranira no gusenga bitazihanganirwa kuko bishyira umuryango yabo mu bukene buhoraho, bakanabangamira ituze n'umudendezo rusange by'abaturage. Dr Murangira Atsieri umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha yavuze ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko aba batanu bafashwe aribo bagize uruhare rutaziguye mu kwimurira urusengero mu rugo rw'umwe muri bo. Yavuze ati muri 20 basanzwe barimuriye urusengero mu rugo rw'umwe muri bo ufite imyaka 47 y'amavuko, batanu barimo n'uwo nyir'urugo. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko aribo bafite uruhare rutaziguye muri ibyo bikorwa binyuranyije n'amategeko aho bari bariyise itorero Kristo w'abera ritemewe. Dr Murangira yavuze ko iyo urenze ku mabwiriza n'amategeko yashyizweho uba ukoze icyaha gihanirwa niba urusengero rwarafunzwe bitagomba kwimukira mu rugo kandi ko kubaha Imana bijyana no kubaha amategeko y'igihugu. Ati kubaha amategeko y'igihugu nibwo buryo bwiza bwo kubaha Imana. Iyo utubashye amategeko y'igihugu witwa ikigomeke hagakurikiraho ibihano kandi ntituzarambirwa gushyira mu bikorwa iyubahirizwa ry'amategeko kuko arizo nshingano zacu. Yashishikarije abashumba n'abayobozi b'amatorero kujya bibutsa abayoboke babo ko ntawe uri hejuru y'amategeko bakabakangurira kuyubahiriza. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yavuze ko nta muntu ubujijwe uburenganzira bwo gusenga ariko ko iyo bubukoresheje nabi bubangamira abandi n'iterambere rusange nk'uko akenshi ababigaragaramo usanga batitabira ibikorwa rusange by'iterambere. Mu gihe gishize mu karere ka Nyamasheke hahagaritswe insengero 490 zagaragaye kutuzuza ibisabwa n'amabwiriza agenga insengero. Meya Mupenzi yavuze ko hagiye kurebwa niba hari zimaze kuzuza ibisabwa kugira ngo zibashe gukomorerwa. Asaba abaturage kuba bifashisha izihari zujuje ibisabwa. Itegeko nomero 72/2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere ivuga ko impuzamiryango, ihuriro ry'impuzamiryango cyangwa ministeriya mu mikorere, imigenzo n'inyigisho byabyo bibujijwe kubangamira ubumwe bw'Abanyarwanda, amahoro n'umutekano bya rubanda, ituze n'ubuzima byabo, umuco mbonezabupfura n'imyitwarire myiza, ubwigenge n'uburenganzira shingiro by'abandi. Ingingo ya 130 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese urwanya ku buryo ubwo ari bwo bwose unanirana bya kiboko, usagarira cyangwa ukoresha ibikangisho bikorewe abayobozi cyangwa abakozi ba leta cyangwa abikorera, abashinzwe umutekano mu gihe bubahiriza amategeko,
amabwiriza, ibyemezo by'ubutegetsi cyangwa ibyemezo by'urukiko aba akoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. N'Imena Official turacyari mu makuru agezweho kano kanya.